iskoristio priliku da pozdravim sve prisutne večeras. Za one koji me ne znaju, ja sam Trbić Damir i pastor sam Evanđelske protestantske crkve Stijena u Savskom Mostu. Želim s ovom prilikom isto tako zahvaliti organizaciji CIN koja je pokrenula inicijativu i pozvala nas i nas da učestvujemo u ovoj tribini. I možda smo mi kao vjerska zajednica i najveća nepoznanica ovdje. Zbog toga bi izdvojio par trenutaka, iako nije vrijeme da govorimo o našoj crkvi, vrijeme je da govorimo o temi koja je. Ali ne bih želio da ovo protumačite kao neko reklamiranje, ali čisto bih volio da predstavim našu vjersku zajednicu i govorim ispred nje. Evanđelska protestantska crkva Stijena je registrovana u Savskom Mostu 2003. godine. I riječ evanđelska je izvedenica od riječi evanđelje, što znači radosna vijest. Mi smo crkva radosne vijesti. I ta radosna vijest glasi da je Bog toliko ljubio svijet, da je dao svoga jednorođenog sina, da nijedan koji vjeruje u njega ne pogine, nego ima život vječni. Večeras sam zamoljen da govorim na temu raditi na sebi prije nego na drugom. I na ovu temu, pravo da vam kažem, možda da se govori dugo. Ja ne znam koliko vremena vi imate ovdje. I žurite li negdje. Ali ja ću se truditi uvijek kratak. I pokušat ću se osvrnuti samo na par stvari, iako kažem da se o ovome može pričati jako dugo. Da li ste možda primijetili u svom životu kako je najlakše u drugom pronaći ili na njemu vidjeti problem, grešku ili grijehu? Nekako se tuđi grijesi, jel da lakše vidi. Lakše je primijetiti kod komšije kad je mrzovoljan. Lako je primijetiti kod drugoga kad radi nešto pogrešno i ponaša se neprikladno. I znate šta još mi ljudi običavamo raditi? Druge sudimo po onim djelima koje su radili prema nama, po onoj šteti koju su nam nanijeli. Dok sami sebe sudimo po namjeru. Znate ono, moja želja nije bila, nije moja namjera bila da te povrijedim. I tako sebe opravda. A kad drugi to isto čini, vjerovatno i njemu nije bila namjera da te povrijedi, da u svojoj palosti, neznanju i nesavršenosti je pogriješio prema tebi, onda kažemo on je grozan čovjek. On je pokvaren, on je ništava. On je neko ko ne zaslužuje ni moj pažnju. Najteže je raditi na sebi. Nažalost, mnogi od nas tako danas žive u svojoj svakodnevnici se ponašaju. Teško je priznati svoj grijeh. Teško je grijeh koji smo mi učinili, grešku koju smo mi napravili u svom životu, priznati samom sebi, a kamoli drugom. Kao da nešto ima u čovjeku, kao da čuči nešto u čovjeku što ga tjera da misli da je bolji od drugih. I znate, a onda dođete do onog zaključka da kažete ili misli nisam ja takav. Vidi kako se on ponaša. Vidi kakve on probleme ima u životu. Ja sam nekako bolji. Šta je to u čovjeku što čuči i što ga tjera da misli da je bolji od drugih? Citirao vam pismo iz Lukinog evanđelja, 18. glava 9. do 14. stiha. Isus daje, kad je poučavao svoje učenike, jednu usporedbu. I kaže ovako,
citiram, reče još ovu usporedbu na račun nekih koji su bili uvjereni u svoju vlastitu pravednost, a druge prezreli. Dva čovjeka uziđoše u hram da mole, jedan je farizej, a drugi carij. Farizej stade i poče ovako moliti u sebi. Bože, zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj ovdje carij. Postim 2 puta u sedmici i dajem desetinu od svega što stečem. A carinik ostajući daleko ne usudi se ni očiju podignuti prema nebu, već se udara u prsa i molio. Bože, smiluj se mene grešniku. Kažem vam, ovaj se vrati opravdan kući, a ne onaj. Jer ko se uzvisi, bit će ponižen. A ko se ponizi, bit će uzvišen. I to je ono što ću učiti čovjeku. Srcu, nama, svima. To je ponos. Ponos. Ponos koji nas tjera na grijeh. Ponos je sam po sebi grijeh, ali je isto tako izvor mnogih grijeha koji dolaze jedan za drugim i vežu se u našem srcu. Volio vam postaviti jedno pitanje, ali jedno retoričko pitanje. Znači, ne očekujemo odgovor. Malo nas je puno ovdje. Mada bi volio da čujem. Zaista sama činjenica da ste došli, da prisustujete večeras ovoj tribini meni govori da vi tražite nešto u svom životu. Pitanje je sljedeće. Da li vi mislite za sebe da ste dobra osoba? U našem narodu uopšte je poznata stvar, ja ne znam da li ste vi to primijetili oko sebe, ali ja definitivno jesam. Kad bi sad zašli ovdje po gradu, nema puno ljudi koji bi rekli nešto loše o sebi. Svi su fini. Ko da su istinski. Možemo se slobodno da smijeti, ne mogu. Mnogi danas misle da su dobri. Kao da im nikad maltene ne pamtim da sam nikad ništa loše radio. Ja sam dobar, znate, čujete ovu rečenicu, ja sam dobar, ja nisam nikog ubio. Ali jučer sam onoj neljubaznoj službenici u opštini, ja se izvinjavam, poželio da umem, zato što je bilo jako ljubavno. Vraćam se na onaj početak priče o tome, postoji razlog zašto je neko neljubav. Postoji razlog zašto je možda neko ima loš dan. Ali lako je primijetiti grešku na drugom. Ali zlo uzvrati zlim, to je ono što ću učiti čovjeku, ponos koji ga tjera da zlo uzvrati zlim. Umjesto da posluša riječi koje Isus govori, na zlo uzvrati da mi, a iako je osoba neraspoložena, nemoj da proklinuti. Ali nažalost, čujemo mnogo puta da ljudi kažu da pomisle i prokljuju nekoga zato što je bio neljubazan.